Makadlaw kan tuyag. Wan, makadlaw ako. No agmula ta dito arubayan, agmula may naparinteng kang maribana. Ay na, idi pa iladamaw, nadlaw kunday ta. Apay dagito yung karuba ta. Agtutulad dan samet. Talaga mo't atultuladin data. Kita tumakder ta. Nay. Tumakder ta, mate. Ay, padasa mga aginat. Oo, kita badong naginat mo't ni Kapitan. Ay, talagang agtutulad da. Ay, padasak man akudkudan to'y ola, kahap. Nay, kinudkudan mo ni Mariba ng giulo na. Ay, badaw. Agtugaw taman. Takitaan tanot tuladin data. Ay, way. Agkitan tang agtugaw. Sigay. Nagtugaw damang. Ay, madintuyang. Talagang agtutulad da. Maray, gumatangak man iti tinapay a meryendaan mi kan ni Enteng. Agpili ka dita naka-display, no anya ti kayat mo, Maray. Nay, maribanang. Umay ka gumatang iti tinapay. Wen, tanabisinan kami kan ni Enteng anak mulmula ije paraangan may. Agtutulad kayon samot kin ni Kapitan. Anya nga agtutulad nga ibagbagammet marituyang. Ang mga nuwag sinungbat kayo dita. Ala, gumatang kayo kiide. Umayak gumatang iti tinapay. Kita amday ta. Asino ti agtutulad ka data. Nakitam lang agpilpiliak iti tinapay. Isumutan ti gatangam. Apay kumatuladan ka? Ala, agpili kayon iti tinapay agatangan nyo. Day talamanin ti diyo pag kinaawatan na. Talagang agtutulad da, badaw. Apay anak ko namday ta. Agasam, idi na pa nakgimatang iti tinapay ijay tersina ni Marikwanang. At damot ijay ni Maribanang agumatang iti tinapay. Aya, apay asanda nga ta makapanunot teramiden daya. Tutulad da nga raw. No rumwar ta mapanagmula, rumwar da Mike. Ay, awan da kita. Agtutulad ta kano, Inteng. Nagkuna. Ni Marituyang, tultuladan ta kano amin nga aramiden da. Nambarak at tuladan ida. Ay, kayat ko nga ruden asong batan ni Marituyang itay. Partakam ka di ti agmerienda, ta inta ituloy ti agmula itirwar. Isuda at ti agtutulad. Napandamat intuloy tinagmula ije paraangan da, Inteng. Tumalyaw ka, tumalyaw damay. Dati baga da agtutulad. Kita man. Agpayapayak sige. Agpayapay mo ni Marituyang. Di isuda tinalawag nga agtutulad. Anya nga tati imulmula da. Natang siguro ta agtutulad da nga ron. Anya nga ta, anatang. Okra siguro kun kamates. Uray nga ta marunggay. Ay na, agtutulad da nga rod. Tinulad da amin na dagiti mula ta. Apay nga agtalya-talyaw ka dito yung parangan, may kwarap. Ngay, tinalyaw ka lang, Mike. Agungat ka, Ay, saan ka palubusan nga galay tinatay, nga mula may kininana matuyag. Napay ko mga agalak itinatangyaw. Kat nagadumot ti mula da angkel kan antik anatay. Anya tinatay nga mula da. Kasmut lang dagitin mula yo, Tutulad da talaga. Masada daw pa itin mula da anatangam da kayaw. Sigurado ka? Wine, naglalang tao. Kan adu ti bunga ti mula da. Marurudak kinitata ba daw ang kagawad? Apay. Agasam, 5 basak lang di balay da. Pag suspitsyan na kaon nga agala ka no iti mula da anatang. Ay na, kasta na talaga. Ado ti lumablabas nga inungungtan na no kasta at tumalyaw da iti arubayan na. Di na lamaw. Mas ado ti mula da angkel kaw. Kawan. Nyangkel kaw, sana na imaut. Agala ti amin na kayat nga agala iti mula da anatang. Kawamat, dumaw dawat ak iti natengda.
Pudno ka day, kagawad. Kano ka na yon? Inaldawak sa pay mapanagal-ala iti bulong ti marunggay da. Mala, saan yung arod atultuladan ni tata badong nakaim-imaut? Maribanang, adda akmanen. Ay, adda ka manan, Marikwanang. Umayak dumawat iti natengyo amulayo kan ni Kapitan. Wanlat ta Ado tinateng midita. Aguma ka nga agala. Ije kumaayan da marito yang adumawat ngam amok nga agunget da. Wen. Adon akaaruba ti pinabainanda. Kasla melawan kasapulan da iti kaaruba da. Saan imas tinateng nuyim imot? Pudno maray. Bayam ta iso dalaang ti agsida iti mula da anateng. Papay nga ta. Ay na, di mo man panimidan day ta inlutok anateng asidaan ta. Damdamaga nga rod dito'y bagay. No apay nga ta. Apay nga ta nga, anya. Apay asana na imas na ito'y mula ta anateng. Ay, un nga raw. Day tamit ti salsalud-sudak dito'y bagay. Awan ramraman na. Nagtamnay. Anya nga tatiraman dagiti nateng amula da Kapitan ken Maribanang. Makikita kit nga ijay, ti pag-alalaan ni Marikwanang. Uray dagiti daduma akaruba. Ijay maulaang ti pag-alalaan da. Mapankon sa padasin nga agala ijay arubayan da. Awan lat di ka pampanunutan. Panggapwam kumaamapan agala, kainagado tinateng ta. Awan nga rod ramraman na dagito'y mula ta anateng. Padasin tamit ti mula ti sabali Nagadutiking nan ko ang kay. Uray no nateng lang ti sidatayaw. Ay, naimas gayam tinateng. Hadakaon. Nagragsak kamutan ang nagapudita paraangan da Kapitan. Ay, kitwin mo ta. Nagadaw, tinala ka nating da. Hadwa talaga gayam ti mula da. Anya day ta nakasakaw. Ay, tay. Agkuti-kuti mag. Adaunin na niya. Agtaraok sa mo day ta. Kawitan tuyang. Nangalaam. Kiti jaya. Anya nga ijay. Basta ijay. Ito tudumag di tabalay da Kapitan. Idi mangal alak itinateng. Limabas ija sang wadak. Ay, tinukma ako na. Naglaing kan. Saan ka nga gungay? Napay ko mga gunguta ngay. Kat adan na imas asidaan ta. Ay, kat partsenta nga ro din Talutwa maun. Ta mga nuag taraw pa'y. Kat mangag ni parintay. Maray, apay, anya ti inaramid ni kabadong iji paraangan da Kapitan. Apay, napanaya ijay. Wow, nakita. Napansamot nagala iti nateng amula da Kapitan. Ay, excuse me, Marikwanang. Apay ko maamapan pailang agala iti nateng da. Ka nagado ti mula mi anatang. Mas dawak nga rod no apay anakitak ijay. Napan nala binisita ni kumpare na. Kasano kuma napan na binisita, kat napan nakimeting ni Kapitan ija munisipyaw. Ay, kastaya. Nagmalmal medyo munisipyo. Kasta gayam. Nakitak ni Kabadong nga adda awit-awit na anak kasako. Kan nakasupot. Anya nga idagijay. Wun nga raw. Anya nga tadagijay. Apay adamagam kanya, kat damdamagak nga rodgan ka. Apay nga main adamagam kanya. Wun ata si kati asawa na, iso arumbang nga amaw. Ay, di mo kunaan anatang manantisidaan tay ita kadakwarog. Apay, anya ti kayat mo asidaan, aya. Daytay kuma ada payak na. Ken jay ada karay kay na kuma. Manok, ti kayat mo? Jay ngay kunana na. Kakao kunana. Ay, awan ti kakaok. Anya nga awan. Katno, ada may sa kawitan at tarakin ko. Ay, day tangarod kat. Jakmet makitkitan. Ay.
Kaya't mo asawon na po kawan. Ay ingka kitaan, tapno mapanagnakam. Ay, ang mga no ilimlim mga naklaang, iso ajak makita. Nakman garot kitaan. Ay, nakitam di kakaok ka. Ha? Kakaaw? Di ngay kawitan ko. Ha? Itay pa'y abir-birukag no sa dino tinapnapanan na. Mapukpukaw ang gail. Win nga rin. Ay, mapukpukaw. Kaya sapay makasidsidak iti kakaok-ok-ok. Tulungan ka namang biro kang gail. Ha? Tapno mairaman akmat ang makasida iti kakaaw. Kag an-anwan tangay dagiti mula taan nateng, no ijay met paraangan da kapitan ti kay kayat mo apagalalaan iti nateng asidaan ta. Bayam dita na malaylay. Tapod no, di kunada amas na imas tinatang ti karuba. Hinton kon matiliwan na ka ni kapitan. Sa nabali ata kumparik, mate. Nateng laeng ti rumbeng amapan mo alaen. Saan mo nga iraman nga alaen ti taraken na. Limabas nga raw, kit tiniliw ko na. Kasano nga'y numaamuan ni kapitan? Kasano amamuan na? Isungagtal na ka. Wanya, nabirukan yun jay kawitan. Saan antay? Kakaok kami kakaok. Ngam awan sumungsungbat. Ay sus, tinakaw dan Nagadumot nga mindag iti karuba nga umayagalay tinatang dito'y parangan niya, wantay. Ay, saan da sumardeng, aging ga saan da ama ibos dagitaan nateng. Ay, anya nga tanok padasan nga imutan ida. Kagurada kan adag iti tawang, gail. Na, Ay, inruam mon tumet ngamin ida. di da ko mamairamanan ati manok ko. Sapay kakaiso na apalpalok magagtasidain tayaw. Inaladaki din. Adda ka di suspitsam no asino tinangalang, gail. Ay, ada. Asino ngay? Ay, di mo ibagbaga. Ngam ti suspitsa ket ni Paribadong. Oh, Isumot lang ti suspitsa kang, gail. Iso matlaeng ti suspetsa. naa. Ay, agpapada tayo gayam. Ang gail, Eh, kita mau. Nadagal alay tinatang ijerwar. ay, wait. Nimet paribadong. Di ko na siguro ket awan tayo ditaw. Na, apay ngay nga umay pala mga ala itinateng ditoy. Kat nagadumet timula da kanituyang na. Paray, apay nga gal-ala ka itinatang may, ah? Nay, apay dakis paray. Kit no nagadua karuba ti umayagal alay tinatang. Kano ada mulam? Way, nadangam na imas tinatang ti karuba. Eh, mapukpukaw di manok ka akawitan. Sidaan mi kuma. Ay, di nakpabasulan paray. Awan tinalala ka kawitan. Apay papabasulan ka, ket ibagbagak lang mat. Awan nga rutin nalak. Apay ngay ako na ni kagawad ko ng anakita na kaidi na minsan nga imay ditay. Nagala ka itinatag. Idirimwar ka, ada awit mo anak kasakaw. Oh, Ay, dayjay. kanya nga di nakasako. Tila mo ibagbaga na day ta kagawad mo pare. Ha, Saan mo patpatsin day ta kagawad mo? Gaputa ba? kanya't pakainaigan ti kinabaak na iti ibagbagak. Ha, Ay, wala niya. Sige man langay. Amin na kon. Wunain. Wunain, pare. wunin. Ay, lawlawag ma. Kunak. Wunain, wunain. Siyak tinangalay. Tidayja, kawitan mo, pare. Na, ay makaungat taksan. Apay nga inalam. Ay, nagkuna nga alam kat kakaiso na manok ka. Ay, makasidsida kami nga rod kanituyang ko iti manok, pare. Ay, naidarom kansan. Pare, agkumpare ta. Itarom nakiday. Ay, agtala ka mo, pare. Ay, pagmultaan ka langan. Ha? Sukatam di manok ko nga inalam. Day tatimultam. Agmulmula maneng da kapitan ken maribanang ijay paraangan da. Kitaem ida. Ay, saan mo man idataltalyawin? Apay, dakas no talyawak ida. Pagmultain naktumanin ni pare intingay. Tumalyawak lang, pagmultahan na ka. Kitwin na. Taddan tumanin mapukaw at arakin na. Kitsak tumanin ti pabasulin na. Pudno mga main, asikatin na nga la ijay taraken na manaw. Ay, agtal na ka na. Ay, palagip mo pa ilahag, may. Kasi ako lang arudin na nagmulta. Ay natatabadong, saan ka amamulta no nasaya at tiaramid mo? Ala,
agnakam kangaminan. Ala sige! Ditan, tinagtipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebutazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kay, iting kay panagdangat. Aglilinipat tayaw! Nay, apa yang kastang matintisaw na natuyang? Ibagam kini Kapitan. Ha? Aglilinipat tayaw! Madi mati kastang ibagbagam. Aglilinipat tayo nga rudaon! Anyaya ti basol may kan ka ti bagbagam ti kasta. Apay, masapul ti basaul, tapno aglilinipat tayaw, ibagam day takin ni Kapitan, nalawag kwaraw! Ah! Ay banang, darasam ti agluto at mabisin na kaon. Ulay sa kang gail, mabisinak matay, si kalay nga ya. Ay mabisin kami kanikwaraw. Dandani akon makaluto. Ay umay ka manen makipangal daw kwaraw. Ay, saan mo't At dalang umay ko ibaga. Anyat ibagam. Dahil baga ni nanatuyang kanyak. Ajak malipatan, aging ka ajak maibagakan ka. Anya nga dayta? Aglilinipat tayo ka na. Anya? Unang gail. Hay, Makakaungat itim baga na dayta. Anyat imbaga ni Marituyang ken ka. darasam ti agluto kunak. Umay ka pa'y lamaki istorya. Na, nasken amamwak inteng. Taday ja ako marek, nagadaw ti binulod nan abagas kanyak. Kung nanamit nga aglilinipat tayo ka na. Na, Ay saan ang mabalin nga aglilinipat tayo? ay wen saan ang mabalin? Nasken asukatan na pa'y dagiti binulod na abagas. Ay, jakmat mabalin na basta lipatan ni Marituyang Ha? Tapay ang gail. Kino imutang kanyak. Adda utang na ken ka. Ay, dakla. Na, No umay nakpay utangan iji barangay hall. nay, awan nga rod ti aglilinipat no kasta. Badaw, lipatan tanda kita akarubata. Nagkunaking ka. Siya tinang ibaga. Lipatam ni pare Inteng, akanayon ko pagbulbuludan iti martilyaw, kas kadaragaday, no datarimaanag dito'y balay. Di mon sa pay insubsubli dagiti binulbulod ma. Wain, takasapulak pa'y. Kano'y di pa'y napalabas atawan mo a binulaw. Ita, ibagam alipatay ni pare Inteng. Jakton makabulod kinkwa na. Uray ko manod damot sa balya pagbuludan. Awan may. Iso nga raud alipate maun, tasaan mon nga isubsuble dagita binulod mau. Ay isaan. Nalakaya ti basta manglipat. Sursur mo ma. Ha, Isuro ka. No masabat mau, saan mon apan pansinan. anya. Kasta lang taramidam. Marikwanag, nadamag mo ka din jay kaya ta mapasamak ni Marituyang. Anya day jay aya, jay imbaga na ken ni Kwarog, nga aglilinipat tayo laangad. Imbaga na day ta? Wen maray, ang apay ngay akas lamadanagan ka. Ay, saan ang mabalinti kasta? Isumot ti kunak. Saan pa'y anak kabayad kadagiti utang na dito tersinak? Ibaga nakit din nga aglilinipat tayo. Ay, sanak nga umanugaw. Ay, uray syakmut Taado ti binulod na abagas kanyak. Ay, agasam nga iti kinaatindog ti listaan na dito tersinak. Manumatan asa ko ti bagas ti binulod na kanyak. Ay, awan ti aglilinipat, maray. Ay na, nagpigsamot ti angin, inteng. Ewan nga raw. Ay. Itaman pa'y. Apay, awan madlaw mo. Ay, madlaw ko anapig sa ti angin. Win nga road. Agun uni pa yan ti hero. Ay,
Matuktuklap samot taan. Ay, Kwarog, mangag mo na jay. Wanang kay, mangigaw. Ay, nangag na kanaw. Apay nga isungay ti pangibagaam, kat sikat ti kasarsarita. Ay, umay ka sa manan makipangan, Kwarog. Ay, saan mo taang kay? Amot asan pa yan nakaluto ni Antay? Ay, talaga asa anak pa'y anagluto. Tanay, madandanaгаnak. Gapo iti nagpigsa nga angin. May tayab samot tanti atip to'y balay. Madanagan ka kadi, Kwarog. Saan? Napay kumamadanagan na. Na, awan apulos dadanagan niyo. Madamdaman tunday tagdanag-danag. Magantayo pa'y nga umuna. Isungain kagluton, banang. Ingka pa'y ilan sa jema itay tayab nga atip integ. Jak pa'y nga rod nangan. Ibaundak manan nga. Asino nga iti ibaon ko? Ni Kwarog Ay, Kwarog. Huwag na nang kay. Siya akong timapan mangilan sa itiiraw. Ay, yung kape alang ti martilyo binulod ni Paribadong. Na, saan na pa'y nga insublay? Saan pa'y man? Ay nakat no ibagbagan ni Marituyang aglilin ni patayon. Na, at dapay gayam ti saan daan na isubli agamit mo. Sige, tamapan ko alangin Antay. Ay, alah, kaanakan. Ay, naganos talaga dahil ti akaanakan ka. Nataraki pa'y ako nam. Ay, wala. Nataraki lang aro din. Naanos pa'y. Nadamin kankwanan. Isungain kan. Nagpigsa biyangin, tataba daw. Ay, huwag nga raw. Dandan ni Jack Lukatan da ito daw. Umay ko alain di binulod mo ka no amartilyo ni Uncle Kaw. Anya, martilyo. Adaya mo, binulbulod ko martilyo king kuha na. Adda ka now. Iso ti papaala na. Ay, awan ti binulbulod ko martilyo, kuha raw. Pudno ka dingawan. Awan, kunak lang aruday. Kin ibagam kanyang kalmaw. Ngaglinipat kamay, ngagkumpare. Ha? Kastamot lang timbaga ni Nana Tuyang. Wait, kinupyak lang. Kanya nga tibaga kini Uncle Kaw. Awan ti sublay, tawan mo't ti binulod ko king kuha na. Kin ibagam, lipatin na kaun, kas kumpare na. Magayam ti sumong Badong. Ay, kutuwa na. Sinuruan na gayam. Nalaing ka pa'y nga grasawn. Why, da sinuruan na nga raw. Ita, awanen kumparaym kapitan. Awan matan ti ko kumarek abanang kankwanang. Ay, kasta talaga ti mapasama ka. Saan da kaun apakibibyangan ita? Saan mo matan ida, pakibiyangan? Awan matan ti agsingir kanyak. Ay, awanan. Kano ado ti utang ko kadagita at tao. Ay, so malako nam nga aglilinipat tayo na. Ay na, kasta talaga. Awan gayang pagbayad ka. Ay, naglaing kan tuya. Ita, ibagamon ti kasta. Ay, naglaing kan nga agpanunot iti wagas. Tapno saan ka nga agbayad. Ay, very good, tuya. Talaga adakkel a problema dayta na panunot ni Marituyang nga aglilinipat tayo. Win nga rod, Mare. Ultimo martilyo ni Inteng, saan da kayat nga isublay. Kasano dagiti utang ni Marituyang dito trasinak? Kas jay nalatan, ay saan mo mabalin Ay, uray dagiti bagas a binulbulod na kanyak. Saan mo't amabalin akas jay nalatan? Kita man dito tirsinak, Mare. Oh, kita anyaya ti makita. Ay, Mare, awan mo't naka-display kadagita istanten. Nasaya tanadlaw mo. Na, bulong mo't langan ti mamaday ta nakabiten. Nagangupay kit din. No saan nga may agbayad ni Marituyang? Ay, kapilitan amang rike pakaon. Na, awanan paggatangan mi itinalakan no kasta. Talaga nga awanan, Maray. Apay, makatawar kayo dita sa bali at Tersina. Ay na, Marikwanang, ultimo 5 saan da akayat nga agpatawar dagiti duma at Tersina. Dito nga Tersina. Ay kat, makatawar kami iti adaw. Isuga day tati kunak. Patawarak apatawar kada kayo. Kanayo nakmet nga agpautang ka ni Marituyang. Ngem ita, ibaga nakigden nga aglilinipat tayaw. Ay, sana mabalain.
Anday ko. Ay na, kumanadil ka mat ba na? Marwam kan. Ay, gusto mo ah. Ay, agangin tumanen. Di mo pa'y tinarimaan dyan maitay-tayab nga atap. Ko, nangigmumot di imbaga ni pare Badong ka ni Kwarog nga awan binulbulod na amartilyo. Ay, una yan. Ay, nagmaditigalad dagijay nga agasawa. Ay, aglilinipat gayam ha. Sige, aglilinipat tayo man. Kahit kasanon nga jay bagas. Lipatan mo na. Ay, jaklakit di makaturog amang pampanunod. Ay, sus. Irugi naman ang tiagangin eh. Ay, kunakon kay. Ayan ni Kwarog. Ay, apay ani kwarog ti birukam. Ay, ibaon ko man ta. Tarim na ti atap. Na, day talaagi babaon ti among ngaramidan. Sikan ti mapanmang tarimaan. Ay, di mo ibagbagakin ni uncle ko nga dak dito yung tersinam kagawad. Day, apay, ilamlambangam ni Kapitan. No, jak ilamangan. Ibaw nakmat nga umuli dyan atap ti balay da. Day, tama lagayam. Saan mo napaulyan ni Kapitan, talakayan. Imbaw na ki dyan balay da tataba daw. Nabay na ki dyan. Ita, sa bali man nanti pangibaunan na kanya. Ay na, ingkalat tatulungan ni Kapitan. Kasano numatinag ijay bubong da. Di awan tun ti kapitan tayo na anaws. Ay, hinak nga raw din tulungan. Badawng, mangrugin nga agangain. Ingkantari maanon jay diding adanda ni maitayab ti angain. Masadutak pa'y langit damdaman taon. Namin anon nga imbaon ka. Masadutak nga raw. Imbag jay atep da kapitan tanatari maanon. Patsumay. Kabailan na yan ni pare inting ti umulay. Ni Kwarog tinakitak anang tarimaan. Ay kat no kasta, si kamit tayo ti mapanmang tarimaan, dahi ta diding ti balay. Naglaing kan, syaki dahin ti baon mau. Ay, agure ka man to yan. Kasano ang matarimaan ni Kwarog di atap da pare inting? Kadyak pa'y mat-insubli di martilyo na. Nagado pa muspusan. Day talaang ayam martilyom ti kasapulan da. Esas, pimig sa tiangin na. Ay, delikadong santo yan. Ay, naglaing ka talagang nagtarima ni ti atap. Mabalin kong ti mga sawang, Kyle. Mabalin din. Day, daragsak kayo nga agulitag Wanantay, tasanan na maitayab ti atap ti balayaw. Uray agangin iti napigsa. Palakpakan ta ni Kwarog. Na, pwede kag palakpak ba nang? Na, kasano ang makapalakpakak? Kaasimat da pari Badong kan marituyang. Ha? Na, Anya tinapasama kadakwada antay? Ay, naitayab jay diding ti balayda. Ay, kaasi damot talaga Win kahit anya nga ti planom, inteng. Apay kung mga plano akit, kung nadangarod nga glilinipat tayo. Sana ya Kwarog. Katuan mate, siyak mismo tinang ibaganda. Nanggang mau. Na, kasta ka di ti panunot ti adanakam na akapitan? Baybay-an nalatan dagiti kaase akabaranggayan na. Wan mo't ngagpaiso ang Kyle. Ay, saan kan ngagsaupay? Mapanyong tulungan ni da. Anyat makunang Kwarog. Intanang Kyle, kasi damot ngagpaisaw. Ayan na ngay ni Kapitan, kandagiti opisyalis samang tulong kadata, Badawng. Ay, awanda pa'y mate. Dagiti ko kumaray, ayan na ngay. Apay ngagberok-berok ka kasta. Itataka sa pulan ta ida, isumot ti kawan da. Apay, adda ka ba munto yan? Kano si katinang ibaga, hindi nga aglilinipat na yan. Aywan niya. Ang kunkunak lang dayta. Naibaga maun. Saan mo na mabaling nga ibabaway? Di ka ngamin na gananad ka dagiti balbalikas mo. Jangarod kaya tagbayad iti utang ka. Anya ka ita. Datan ti kakasay. Awanan ti mayat namang tulong ka data. Ha? Badawng, da Kapitan kan Kwarog mo ti sumungad. Umay datan tulungan. Ay, Wayne.
Ay pare, ada kami dito. Nagbibiting kami dito ya di kiti balay. Anya ngay day ta ited mo kada Marituyang kan kabadong maribanang. Daytoy bagas akanunda, takaasid damit. Pudno day ta, maribanang. Awan pa'y iluto mi akanon may. Si kangay met, Marikwanang. Anya met day ta nakasupot nga ited mo. Kwa, dagito'y grocery nga ited ko kadakwada. Agyaman na kada kayo, ako kumaray. Kita manday ta, Marituyang. Uray no imbagam nga aglilin ni tayo ide. Tinulungan da kalata. Si Kapay tinatangsit nga agsaong aglilinipat tayo. Ay, kwa ko kumaray. Ibabawi kong dayjay nga imbaga. Nalpas mon anay baga, Mare. Maibabawim pa'y ayak at nasaktanan tirik nami. Siyak, saan lang nga nasaktan tiriknak? Nalugi ak pa yan. Makitam tikas ta nga aramid mo. Ay, sos. Isumo lagayam akanayon anak karikop jay Tersina Marikwanang. Mala, di ka madanagan. Takalpasan day to anapasamak. Agbayad akong. Kasano ang makabayad ka kat kunamot nga aglilinipat tayo. Iris day dayon, Maray. Sukat akong itikastaw. Agnanayon tayo nga agpapaghayam. Mo kunti bagam na natuyang. Dagsawak pa'y lang, un-unaan na kaon. Katno ko na meeting aglilinipat tayam. Saan aday tati ibaga, kwarog? Ti kayat ko nga ibaga, awanen tilinipat. Kunak man na. Awanen tilinipat, kwaraw! Ay nanatoyang, annadam ngamin ti balbalikas mo. Nang rona, no saan mo mat amatakdaran. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Voichi Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebotazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapoy asagot kada kayo, ti MPB. Tayaw. Ngam naglalawat ti abot ti agong tayaw. Anya? Kapay namin aday tatimbagam. Katiso matipod na. Ay, kaman igatangan iti merienda ni Kwarog di Tersina ni kagawat kwa na. Apay ngay nga agmerienda. Pangay ayaw kan kwa na tapno sumardeng nga agsangit. Isumot lagayam analadingit asimungad dito balay. Ay, apay ayang agsangsangit. Binasted ka no di balasang nga arman na. Nabasted manan. May kamanon apan nakabasted na dayta. Naminsan laeng. Ay, linawas samot ang mabasbasted dayjay akanakam. Ay, ingkakit di gumatangan tapno maksayan ti sakit tinakam na. Anya ngay tigatangak amerienda na. Ay, makaamukan ano niya tigatangam. Kayat ko dyan naimas sa tinapay. Oh, May soup drinks. soup drinks. Kan tinapay manayin. Nagad-adumit tayo. Ala. Ay, Nayunan nyo pa iti sa nga supot at tinapay manayin. Panayon pa. Nagadon. Ay, ada palaman na wano awan. Uray pala man namin. Ay, ingkan. Igatangam takaasit ti ka anak. Nasaktan unay ti puso na. Apay, asino ti igatagam iti merienda? Ay, haniman kwarog, Mare. Nabasted ka numanen. Iso aday ito iti pangayayon ni Inteng. Ay, unay matan. May kamanunday ta apat nakabastad ni Kwarog. Wen nga rod Di nantumot ngamin amot ibagbagana.
Anya nga min ti damdamagan ti babbalasang kan kuana. Di nala masungbatan na nasayaat. Dinamag kanu jay balasang. No adda nalawa adaga ni Kwarog. Robbeng ko mga min arinukod ni Kwarog jay dagana. Tapno muna at isungsungbat na. Ay, saan mo't nga road, tasabali ti insungbat na. Ti kunana, nalawa kanu nga abot ti agong ti adda. Na, ay ka talaga ang mabastad no kasta. Ay, ay, masapul gayam nga adda nalawa adaga ti agar-arum abaro. Tapnusong batan ti balasang. Ay, wen Mari, podno day ta kinunam. Kasta ti uso ita, apanawan. Angay, kanak amin dagito yung pagatang mo amirindak Ay, mala. Tapno maagasan mo't dayta sakit ng loob mo. Ay, talaga nasakit ti loob ka, Wanggay. Oy, angam no adda mabate. Ket kukwa kanya. Abay ko mga ibatsan ka. Kat saan ka mo't anabastay? Ay, mabastad ako ma. Angam, ay wala niya. Saklang timangan ka dagitaw eh. Sige nga rin. Kanam aminin. Paray, daman lang damagat king ka. Ano yan? Pudno aya na bastard man ni Kwarog. Na? Ay, paray. Nakadamagam iti dayta. Saan mo't anabastad damaw? Ay na paray, iso ti pag-iistoryaan da dito kabildatan. Huh? Saan mo nga liba? Ay na, nagbiitan na nagwaras. Dahil tangamin nakaanakam kay. Saan na nga mau ti agarap? Ay. Don't say that, paray. Pudno, mate. Sino ko matimalaan na nga? No saan na si kang uncle na? Katawa pa iti lukon, nay. Kit makakatawa nga ron, paray. Kapay dito'y masangwanak ti pagkatawaam. Marurudakin ka. Mala, sigay. Mala, mapanak man langin na di bangkag ko, paray. Ay, awanay. Saan na makasawa ni Kwarog akadakam? At ay bagaking katuya. Kit sigurado nga katawa ka. Anya dayta. Apay, di mo pa nadamag. Anabastad manan ni Kwarog. Ni Kwarog? Nabastad manan? Kung naking ka kahit nagkatawa ka. Kano lang idinagdinamag anabastad. Iso nga ron ti kunakin ni Parinteng. Aday taka na kan na. Saan na nga mau ti dumiskarte ti balasang? Ay, nagadudan abaak dito'y barangay kabildatan. Ay, nalandingit pa ilang ni Kwarog. Aging gaita, ket no inibus na jay tinapay nga impagatang mo. Si kaman mo ti mabastad. Napay nalakat ti mabastad. Aya. Kunak man numayaten no makapangan iti tinapay. Oho. Di nantupay kaya't ti mapanagpasada. Iso ama siya nga rudin. Na, ket, anya nga iti kayat mo asawan. Ay, pag sidaan ta iti naimas, Anya nga iti kayat na. Inakdamagan ano anyat kayat na. Inasken ama ay ayo tati ka anak ka. Ay, pagkaraw ka anakan. Di na pa'y kasarsaritan ka. Na, Taging ga itakit nasakit pa ilang ti pusok pa nasaktan. ayan na abanda tinasakit ako nam. Kat dito yung pusok Anya? Ay, luko. Puso ko nam, tiyan mo matap aprosam. Karaman nan Ha? Ay, sa bagay, agin na si dagdalaang. Puso, tiyan. Oh. Isungarod na nasakit pirme Oy na. Ay, ibagam no niya tikayat mo asidaan. Ha? Mabalin ang gail? Wun! Paikit din asaan? Ay katwa na. Tanay, masakitat. Ang gail. Kaya't ko ti agsida iti karni ti manaw. Ay, sige. Partyan mi kini antim di kalulukmagan amanok na. Ang kangarodan ti liwain. Na, siyak pa ilang mo't nga daangkit kan rayuman na ti ibaon mo. Sika na! Sana nga rin mabalin ang mapanagtilew. Nasakit pa ilang ti puso ka na bastad. Na Nagut-ot gayam ti mabastad ang gail. Isuwing kan. Nagtiliw ka ni ti manaw. Adda mataraken mo amanok.
Angam no apay ajay pay manok ko timpasidam kan ni Kwarog. Di ka lang maasyan mo't kanikwarog na bastard nga ron. Kat, maagasan nga ron tinasaktan a puso na no pagsidam iti karnet manok. Ay una, maagasan adagos. Oh, Ay, sapay la ko mga ron takas ka. ay tiliwa kung di manaw. Makatiliw ka. Di kan tupay makataray. Na, tawalang bilib. Ikarigatak unay ah. Nay, hindi ka kamatan ni parenting to yan. Apay, di mo aya makita. Naglawag ang manok, di kam kamatan na. Ay, Wayne. Good. Saan na makamatan? Kita ay matuyang. Saan na makataray ni parenteng? Lakayan na talaga. Ay na, imbes akatawaam, mapan mo ki di tulungan. Apay ko matulungan ngay. Si Dayan na di isudat yung tilew. Ay na, naitiklab ni Kapitan. Saan na matilew niya manok to yan? Ay saus in katulungan nun, kaasimot ni Kapitan. Ay, di naman mulagatan di kasta to yan. Nadakid dawam kin ni Kapitan wun adagaws. Ah. Iso nga ita, inka mo tumulaw. Ay, wala niya. Darasam, inkan. Unahin, mapanakaw. Ang nangay ito rin na. Aray, natiliw mo, di manok. Ay saan nga ron? Ay, nagpartak at tumarayan. Tumayapay. No kaya mo, di tulungan ka namang tilew, paray. Ay, unman nga ron tanay. Ay, mabisinan di ko arag. Ha? Iso taxi da. Un nga ron. Ay, amumot siguro nabastad. Iso masapol naimas ti si Dana. Ay, nagswerte na kwaraw. Tanaimas pa'y tisidayin na. Kit nabastad lang, Mike. Masyanak nga raw, tako na sakit ka no ti puso na. Sige paray, tulungan ka namang tilew iti manaw. Una, ipagpagapom ka ni Kwarog. Nagswerte lakit din ayan ni Kwarog, maray. Anya nagswerte asasawam ka nabastad lang arudan. Kaano itil-tiliwan ni Kapitan iti manok asidaan na, gaputan na bastid kanaw. Nagmayatan ti biyag ni Kwarog no kasta. Ni Kapitan, saan basta-basta agsida iti taraken na manok. Malaksid ano birthday na. Ngam ita agundaway, impartyan na iti manok ni Kwarog. Nagmayatan ti biyag ni Kwarog kalpasan anabastad. Una, kay kayat nan ati mabastid maray. Kan oray saan anabastid. Ibaga na latan anabastid. Tapno pagsidaan da iti manaw. Saan akong ngagpaspasada, tataba daw? Ay, saan ay? Apay ngay. Napay lang, kitadan ni Uncle ko amang pakan kanyak. No kasta, jay kan balayda nga gigyan. Way, nagmayat agyan ni Jibalayda. No kasta, saan kan nga garam? Sanay, ang mga numabastudak tumanayin. Ay na, gagangay na ti agaram. Ada talaga gundaway, mabastid ka. Narigat ti mabastid. Amo ka, ang nagado dita, babalasa nga mabalin mo nga armay. Naglaing damot amang bastid. Kahit saan ka nga ro din ang mga sawa. Sanay, nagado kami matabak dito'y kabildatan. Kasano nga, maribanag. Agyan ka no magaya mo ni Jibalayo ni Kwarag. Nagkuna. Ni Kwarag. Na, kasano ngayon, Jebalay na? Ay, kaya ka mo ah. Angam ko na na. Kaya nangarod ka na, ti agyan ni Jibalayaw. Kandi na kano kayatan, ti agaram. Ay kat aglaklakay nga rudan abaro Sa pagsagsaga na kami kanituyang agbalin aninong kaninang na. Ay kat dagijay nga rud nagdadak kalakaldero ti paglutuan iti kanon no kasta. Ay, katuwin na, maray. Mabalinti ang daman. Ha? Ay, nagpintasin dito yung abalasan. Ay, wala, adeng. Anya ka diti damagam. Amamuyo ka din ni Kwarog. Kwarog ko nam. Ay won, amok. Ape adamdamagam ading balasang. Ag-textmate kami ngamin. Kaya't ko kumangagkita kami. Iso asya kung tinangdanon kan kwa na dito barangay da nga ibagbagana. Ha? Ay na, pari badong. Saan nga agbaak ni Kwarog? Makaasawan ni Kwarog. Ay, Kwarog, ada mang birbiro kan ka.
At daya, mate. Ay banang, anya di bagbagam amang birbiro ka ni Kwarog. Imbagak nga rod nga adda, napintas abalasag. Oh, nangag mo. Napintas ka no pa balasang. Basta din naktumanay. Na, Apay nga min aya nga ibagbagam abaste den na ka. Kat isupa yan timang birbirokan ka. Amok na ita. Isudya ka tiksmit ka. Di nakapay nakita. Angam no makita nak. Sigurado basta din nakadagaws. ay di mo nga ron kayat amapan kasarita. Sanain. Mabuti nga ka mabastay. Ay no di mo kayat siya kung timapan makisarita. Nagkunakan ka, intay. Ay, mapankula kasarita di napintas na balasang Ay, dito'y kalaang unag, tibalay. Na, asino nga timapan mang kasarita. Kababain sa pay taga-ili. Kat siyempre, siyak, timapan makisarita. Sayang. Maray, nagpintasan ni balasang amang birbiro kinikwaraw. Ay, nakita mo? Wag, kaano nagpudaw, kanlong hair. Ay ngam saan kanomot akayat ni Kwaro kasangwan. Na, gundaway na kumadaytan. Wen nga rod nabastad laang dinan kayat ti agaram. Mas daawak man kinikwaraw, no apay akabutang na ti agaraw. Siyak nga tamot, mare. Kaano nga taas sumangbay mat ti lalaki nga agaram kanya. Na, mangnamnama ka pailaang magaya maray. Kunak no inaklon mo ngagnanayo na baak ka. Ay! Ni kwarog mat, apay adinak kayat asangwan ngay. Ay, kwa nga main balasang ko. Adarikrik naan na. Ang ibagak nga umay nakadto pa siya rin ijabalayaw. Amuna ti ayan ti balayaw? Amo na, anana. Kat no nabayang kami nga ag-text mate. Kasta ka de? O sige, nana. Umay naktulangan bisitaan ijibalay mi intun umimbag. Sige. Ibagak to day takon kuha na. Ngaroden kaya ti agar, mangkal. Ay, sayang mo na dyan balasang akwarog. Ikaarman ijibalay da. Kasano nga no, basta din naktumanay. Ipartyan kan tumanan iti manok. Talagang kail. Igatangan kan tumanan iti tinapay. Oh. Ice cream to kumamit din Ha? Ay, naumakan iti merienda at tinapay. Ice cream to nga raw. Ice cream. No problem. Gamday. Saya atem ti sumungbat kadagiti sa ludsud ng tukon kawan. Wanang kail. No damagan na no nalawat ti dagam. Anya nga iti isungbat mo. O di isungbat ko nga hektarya ti daga. Ay, wala! Ay na, kwarog. Sukatam ti diskarten nga agaram. Tapno makaasawa kan. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Voichi Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebutazo. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday Toying Estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, hanggang. Apay ngagsagsagit ka.
Tinapis dagdag tinalalastok a lalaki di ta ilay. Anya? Awan mo't basol ka. Agur-urayak lang iti pasahiros ko iti paradaan may. Kalat mo't ngay masidagda. Iti kwan, tinapis dak madlatan. Ay, mabigbig mo, dagiti nang tapiskan ka. Apayang gail. Inak ikan iti pagnakmada ah. Ha? Saan na mabalay na taptapisan wano abuswanda ka? Kaasiak mo't ang gail. Ay, no kayat mo. Tapisin tamot dagiti nang tapiskan ka. Ah? Kabalam. Apay kit din asaan ngay. Sa nakatakrot. Remember that? Yes. Sana takrot ti Uncle Kao. Naturid ako raw. Naturid ni Uncle Kao. Naturid. Iso ti pag-iistoryaan da dita ili ita, maribanang. Chiptano diti kabildatan at tinapis dagiti naglalastog a lalaki at taga-ilay. Ay, no apay met anipay kwarog tinakurso na daan da. Ay, kasta dagiti taga-ilay, kaaduan kadakwada, naglalastog da. Kaut, anya nga iti aramidan ni Kapitan. Ay, kat nakaunget ah. Ay, sos, delikado dagita ang naglalastog a lalaki. Ay, lakit di ah. Kaasida ka ni Intay. Ni Kapitan pa'y matikunam, natural. Nan, kita man jay tinapis dagiti lastog a lalakay, kwaraw. Dito iniaw. Dito ituktok kao. Ay, saus! Nagbukol pa'y laang mag. Nagsakit nga raw. Urayak lang na ulaw iday. Imbaga mag, kini Kapitan. Wala. Bayam, tay bagak kini tatam abadaw. Apayanas ka na mamuan na. Amumatan ni tatam abadaw, saan na basta itulok nga addamang tapis kadagiti kalugaran na. Naturid mo't aya. Ni tatam abadong pa'y tikunam. Nutin nurudan lang, awan makaabakan kwa na. Kasta ka day. Italangan na amuwa ka naturid gayam ni tata ba daw? Una, naturturag ngam ni Kapitan. Day tama tijak patsay. Ay sos, patyon na kwarog, awan at rasam ni tatam abadong. Para kanyak. Naturturid ni Uncle Kao. Na idomdomati kinaturag ni tatam abadong, kwaraw. Tinapis na di kwaraw? Uwan ka nung araw, nakitak nga agpayso jay bukol ijay ulo na. Ay, kaasimag. Asino tilastog ang tapis king kuana? Dagiti taga-ili kanaw. Mapanak man, tadanug-danugag ida. Na, papanam ngay. Jack itulok, basta latan tapisin da ni kwaraw. Ay, saan ka na mapan? Ay saan nakalat ng tuyang. Lumaban naktay sakit ko ni kwaraw. Sanang, bay amon ta ni Kapitan ti makamaw. Anya nga mata muna na ita, Kapitan. Iso nga ron ti Kapitan. Uray man tatakrut, Mike. Ay sos, di mo ibaga ti kasta ba daw? Aguli mo kalaang, no kasapulan da ka, umay da ka ayaban. Ay, makadandanog akong kay. Dagi jayon da kwarog kun Kapitan. Nay, sa dino nga iti papananda. Ay kati jay ili ah. Biroken da dagiti lastog alalakay. Siya kumakay, timapan. Kwarog, adatan dito paradaan dito ilay. Ayan nga dagiti nalalastog alalaki anang tapiskan ka. At dada siguro inton madamdamang gail. Ayuyang dagat dito paradaan may. Ay, nagado at tapisan da. Si kapay laang met akaanakan ti katuturadan a Kapitan. Ang gail, dagitadan aw. Dagita nga umas asidag ita. Wanang gail. Aya, kapay adi mo ipagbaga. 1, 2, 3. Sagapulo daman. Nagmamaskulado da pa'y aw. Sabay nagtatayag da. Ay. Oy, siga. Apay nga da ka man nandito, ha? Kwa. Kayat mo, tatapisin da ka manan. Ay, sus. Saan kayo nga umasidag? Kadwak ni Uncle Kao. Dito yaw. Uy, Uncle, nagtagarikan na. Uwad, siyak ni Uncle na naanos nasinpat. Apay,
Lumaban ka, ha? Ha? Ay, ada ya imbagang alumabanak. Kanya pa lang tururayan yung hay. Oh. Ay, kwarog. Agawitan. Darasam. Ha? Kunak manulumaban ka angkay. Amangan no, kugtaran data. Oh, anya nga'y tinapasamak. Awan mo't mauray kung agistoryan. Kwantay. Ne. Mm. Apay akidag-kidagam ni Kwarog, inteng. Ay bayam ang agistorya. Siyak nga ron ti agistorya. Kwa. Wanantay. Ni Uncle Kunti agistorya. Sige, tagdengdengegak. Ay, dinanog-danog mida. Ha? Kinugtakugtaran mida. Kasta aya tinapasamak angkay. Sumit. Apo. Kasta unay ataray da. Saan ka di kwarog? Win ko na muna. Ha? Ay, wanin angkay. Kasla saan mo't anak kapapati ti inistorya ni Uncle mo, Kwarog. Di istorya ijay ile, idi imasidag dagiti sangapulo alalaki kada kapitan ken Kwarog, nagpartakda nga imadayaw. Na, sa bali mo ti istorya ni Kapitan dito'y barangay Tayaw. Uray la kano limabaga ni kapitan idi makita na dagiti sangapulo alalaki. Agasam ngay ngamin dagita sa nga pulo alalakay. Mabutang ni kapitan. Kano istoryaan na limabanda? Di maray kanaw dagiti sa nga pulo alalakay. Anya ya tipod no napasamak, Kwarog. Kayat mo amamuan di pudnaw. Kito na. Intarayan mi dagiti sa nga pulo alalakay. Ay, unay man yung Uncle man. Kunanamit ngamin na naturaid. Namati akmait. Ay, takrod mo gaya. Sige, mapanak man na nagpasada tataba daw. Sapay ko ma, tasaan kun amaranaan dagi dyan alalakay. Ibagam lang, no kasapulam titulong ko, Kwarog. Napay, naturad kamot aya tataba daw. Saan mo na damagain? Tatalaga naturida, Kwarog. Makitam to ah. Napanmanan nagpasada ni Kwarog, maray. Wen, Mare. Kasanungay no tapisendan tumanan. Saan siguron, Mare? Tadinanog-danog kan kinugtakugtaran mo't ida ni Inteng. Sa bali mo ti istoryada, maray. Intarayan kanumo da kapitan dagiti lalaki alas taog. Ay? Jack mo, no asino ti patsyag, Marituyang. Ay, maulawa. Antay! Apay, ngagsangsangit ka. Ni Uncle ko ngay. Ay, Inteng, umay ka man ditoy. Apay! Nagsangsangit ka ba na Kwarog? Tinapisdak manen dagiti naglalastog alalaki angkay. Makitam dayta, Inteng. Kunak man no limaban kayo kadagi dyan lalaki. Kwa? Limaban kami, met. Na, apay nga raw asaan da asar dengan ni Kwarog. Ha? Apay nga ta. Ay, masungbatam ka di Kwarog. Binilin na kasan nga tagtagaray. Ita, ipasungbat mo kanya. Na, Kasi kamot, Kwarog. Kitam ni Tatam Abadong. Masyan kan ka. Talaga mo't ngamin nakakasiyak. Saan da ka nasardengan at apisen da kita lalaki? Sa anak sang nagpasada, tataba daw. Ay saan ang mabalin Anya ngay ti pagluganan mi ngagpailay no saan kan ngagpasada. Nagadwa tricycle dita. Di mi kayat ti aglugan iti sa balay. Takas kasiro dagiti daduma driver. Mabuti nga kung nagpailay. Saan ka nga agbuteng, Kwarog? Mabuti nga ruday. Siyak, ti makamuking ka. Kulak tumakeng ka. Saan arumbang amabuteng ka? Basta kadwam ni Tatam Abadong. Isungag talag ka kanya, Kwarog. Saan ko akabutang da kita? Uray sa nga pulo da? Uray pa sa nga gasaut. Badaw, saan mo asubsobraan Apay, kabailam alabanan ti sangagasot alalakay. Kunaklag, bita? Kasano nga ron matulungam ngay ni Kwaraw. Ada manan ni Badong nga ginlalaeng. Kunablan asino mo't anaturod da ita.
Isumati ko na Uncle. Kabalan na kanwa tulungan. Anya nga iti maitulong na kan kada dya tao. Kalabanan na kano dagi dyan ng tapis kanyak. Ha? Amo na asa nga pulo na? Imbagak mag. Sumana umot ni pare badong adi na pa'y nakit-kita. Mapan kami kanuinton bigati dyan ilay. Dua kayo lang? Isumati ko na ni Tata ba daw? Sumurotak man. Anya nga iti aramidam. Lumabanak mo ta? Sana nang Kyle. Ha? Ang mga ano ti agbuya at tao. Katawahan da ka lang. Uray para anawa, mabalay. Para anawa ka lang. Kwa gayam. Para sangga. No, adadanog kan kukter. Di siyak timang sangga. Ha? Kuwarog, apay nga itugot mo pa ilang ng kilmaw. Isumat ti kayat na. Iso pa pampamiriindahin ta. Ipati maun. Nangag ko na jay. Nay. Ha? Ay, agbati kan paray. Na, Kasi kalangi jay. kanakak na ita agrabyado, ibati na. Isurot tahan Tata ba daw? Kasi mat ni Uncle Kao no agbatay. Saan ka lang agpa-display jay, paray? At dadan dito'y dagiti naglalastog lalaki aw. Kaya't mo asawin, inununan na tayo. Why? Isudan dagita aw. Umuna kayong ta, dito yak pa'y igid. Nangag mo, Kuwarog. Hanya nga'y tararamidan dito niyang kalma. Agbuya Ay, nagbati ka lang kuman, paray. Na, Tata ba daw? Umasidagdan dagiti lalaki. Ay, jak kabutang ida. Anyat kaya yaw? Laban, unaw. Puro mo't lalakay dagiti intugot mo akadwam. Ay, isuda nga minti naturay. Uray lakayak, tanalay nga kadumadaw. Yak mamati. kami mamatay. Mamati kayo kakadwa. Saan kami mamatay? Saan gayam, ha? Ano naglaing? Nay, namin sandaan na to ang. Nakitam da dyan, Kyle. Naglaing ka pare. Ano ko? Kasano nga inarabid mo dito? Sigod mo kami na nalayngak, paray. No kayam nga aramidin, kayak mo ta. Dayta, lumaban mo tin ni Uncle Kao. Anya nga tinaramid ni Uncle Kao. Nakita yung tinaramid ka. Tayo ka mo lang, paray. Ngam day, timaraydan. Nakita yaw, Ay, saan nyo napaglulukwan ni Kuwarog, ha? Siya kay Korog. Saan ka kadi abilib kanyak? Ay, wan man langan. Bilibak kada kayo atwa. Amuyo ti ayan ni Kuwarog, kukumare. Ay, birbirukan ngamin ni intingkat. Nay, nagmalamot asaan ko anakita dito Tersinak. Amaw, no sa dino ti ayan na. Nay, ibagam nga ruden ano amaw marituyang. At dayjay balay may. Sorsorwan ni Badungkaw no kasano alumaban kadagiti nalalastaw. Rumbang apa isuro ni Kuwaraw, ta isukat nga ron ti Chiptanod. Una, adaya may chip tanod at tapis-tapis ang dalatan. Sige, dahi nga rod ti ibagak ka ni Inteng. Apay ni Kapitan Maray, di na kayat ti masurwan? Wan, maribanang, ibagam ka ni Kapitan nga agpasuro ka ni Kabadong. Librin samag! Yahaw, Uncle! Katawa ka ba? Naggapuha ka nagpasada. Kut! At dalas to lalaki ang nailugan ka. Di na kahit agbayad iti pliti na. Lumaban iti siningir ka. Amom tinaramid ka. Tinapis ko Nagturidente ka anak ka. Sinuruan nak namin ni Tata ba daw? Mapanak mo't agpasuro. Sanda ko na mailupit-lupit ita. Amo kon ti lumaban hanggang. Ay, kabaranggayan! Liklikan ti agpalastog. Nasaysaya at latati na talina ay apan nakilangan. Iti uray asino man. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo.
Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.